300 metara. Proveri ti mene. Proveri ti mene tamo. Da ide tamo, onda ide. A zato kažem, nije bitno. Start 7. kasačke trke upravo je pušten. Trku je poveo veteran Hunter Starr. Na drugoj poziciji George Dormaj. Na trećoj poziciji Vadi Badiran. Četvrta pozicija. Ovi piče sa staze dole. Na petoj poziciji Edmond Pre. Potom Decision Noble u borbi sa Grom Impo. Potom Futbol, Lampante RL, Vincenti Leribir i na začelju Inquist. Hunter Starr sa Denkom Sičem je napravio prednost, možemo reći, od nekih više od 30 metara. Prati ga na drugoj poziciji Vadi Badiran. Na treću poziciju probija se Pavla Jek u borbi sa Grlom Jorzormaj. Na petoj poziciji Info u borbi sa Grlom Edmond Pre. Sjajan kas Hunter Starra. Na drugoj poziciji Vadi Badiran, Pavla Jek, Jorzormaj. Odluka sudskog kolegijuma, isključenje Grla starte broj 11, Larry Bird, vozač Boris Kečenović, Duk Galop. Hunter Starr i dalje vodi prednost u stubićima veće od 40 metara. Vadi Badiran na drugoj poziciji. Krenuo je Pavla Jek, za njim i Futbol, Jorzormaj, Lampante RL. Odluka sudskog kolegijuma, isključenje Grla starte broj 12, Edmond Pre, neprobleman kas. Hunter Starr prepušta se borbi sa Grlom Futbol, koji vozi Karandamir. Na trećoj poziciji Pavla Jek. Ulazak Grla u završnicu. 140 metara do cilja. Futbol ima prednost i povećava je odnosu na svoje rivale. Na drugoj poziciji Hunter Starr. Na treću poziciju probija se još 1 metara. Futbol prvi, Hunter Starr drugi, Vincenti treći, Lampante RL, Decision Noble, Pavla Jek, Jorzormaj, Vadi Badiran, Impo. Navedeni poredak